Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag ng orasyon amin kagayem. Kablaawan da kay amin anaayat amang tartaramay karagiti drama mi. Nga unay daytan kaka anarar tinamnama ken ka Manong Roger. Agraman naman dagiti vlogs mi iti dayto at channel. Kat ita adtoy ti pakasaritaan ara pauluan. No awanak sa pulendak. No addaak abogendak. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nay, apay nga'y adi ka manen sumrek lando anak. Nauma ako na lang. Kaumam ti trabaho. Saan na lang? Lagi ti agin lalaing ti kaumak. Kasla dala asino amin iti opisina. Agpipin na laing da. Di ka lata makiramraman nun atap no di da kairaman. Kat no isulat ti mangiramraman kanya kiti kinalastog da. Kasano da ka nga iraman ngay ako nam. No adda kagura ti may sa kadakwada. Pagpupudutan dak. Managpupudot da amin. Kasano ka apektado tayo amin nun iti kinapudot ti panawon anak. Iso nalakada mo ten nagpudpudot. Sa anak mat nga apektado na na. Tano apektado ak-akat. Pagtitimugak amin ita. What? Ay day ti di mo aramidon anak ko. Saan ko nga ramidan anang? Iso nga raw sa anak asumrag. Lamang sapol ako niti sabali apang ganak. Laglagi pam anarigat ita ti sumrag iti trabaho. Kan baro nga adjustment manen anak. Oray pa nanang. Masadot ako na sumrag. Makaumad ako nakmarag. Unay daytan kaka. Imbagtadakan anak. Apay nanang? Imay ni Mayra akatrabahuam. Birbiruken da ka, tasaan ka mo na sumsumrek. Anya timbagayo nga eh. Ada na patag a pinagnam, day tatimbagak. Biruk-biruken da kadidak matlapagan ano. Un kayam nanang. Asino kano kinangibaon ka ni Mayra amang sapol kanyak? Jay sekretaryo kanumot, ni Janet. May samot day jay nga agraraman. Nakatangtangsik. Feeling busmut no awan ni boss. Agasa, isugayam tinangibaon ka ni Mayra. Ay kapasensya am idan anak ko. Sakmatlatan ti agpaspasensya akanayon nanang. Naibusan ti pasensyak. Saan mo nga laon iti pudot ti ulo anak? Ulitek, nayunampay ti pasensyam. Awanan na talaga nanang. Naibusan ti pasensyak kunak managin. Unay daytan kaka. Asino da ka di balasang ka? Siyak ni Janet nana, ti sekretary ti kumpanya pagtrabahuan ni Lando. Sapsapulin ni boss, ta di mo tan sumsumrek. Aday na si kaso na anak. Pakibagayon to nga roden nana asapsapulin ni boss. Uwan, balasang ka. Idanon ko kenkwa na day taabilin mo. No di pala sumrekin ton bigat, sukatandan, mga aladan iti sa bali. Unay daytan kaka. Sumrek ka nga minon anak ko tanay, adda pangtan. Asino tinagpang tanana? Ni Janet, a sekretaryaw. Kasanaw ti panangibagana. No saan ka pala kano asumrek inton bigat, mga aladan iti kasukat mo. Ibaga-baga na pala. Di na pala partakan ti mangala, itataawanak pa'y. Kanawan pa'y mo't na biro ka matrabaho anak. Iso asumrek kan nga agpaiso inton bigat. Amangan noong tanak ni boss na nang. Kan amangan no intrigandak tumanan iti tao iti opisina. Sapay nagkakarit da amin. Unay daytan kaka. Agkararwar. Awan mo't mabirbirukan na trabaho. Nalakaya mo tagsapul iti panggedan. Matlagayam.
Apay nga may nga imikat. Ay kasi kan ati torturon dati ulo na. Anya? Nagkakarit da kanu nga main. Naglaing da pa'y nga agibaon amin. Kan pasig da kanu amir doot. Kan agpipin na laing da kanaw. Saan ang makibibi ang Kasaan mo't kanaw? Ay, awan na. Doon na sintir kay ti trabaho. Awan agbayag at trabaho. Ore asino mo't siguro lakay. Pagbalinan da ka at tagabaw, ulpitan da ka pa'y. Ay, no siya ka makirambela ko na ta makamuditan. Tapno may kanda mo titipagnakman. O, naydaytan kaka. Bagbaga amkit day iti anak ta. Alukuya masumrekan iti trabaho na. Intun kwan inikatdan. Ay na adun ati pamagbagak. Ngam nasakitan iti aramid da. Iso bay aklatan, ngagsapaw iti umakaran na. O, naydaytan kaka. Saan ngagbabay na ibagayaw ta sumreklatan. Oray adon tapsin na. Maawatak ti gayim kawan nilan daw. Imbagman barok, takas tirik na miti anak ko. Kastada ko maamin kenkwana. Amo yung matayin iti trabaho na. Agduduma ti kakadwam ng empleyado. Adaman nagbabain. Adaman puskul rupa. Ako namno iso. Takin ko iti panggada. Maawatan ka barok. No, ada kumaitan nilan doa ke talagang alukuya nana. Ala ka baliwam ton at agsubli barok. No, sana tu paya makasublay. Ibagayo ko nilan daw, ta sana mababain. Sumreklat ta sapulay dagiti kakadwa. Mailiw damay kinkwana. Unay daytan, aga. Agsaysayang langit ti oras sa mapanagsapsapol ti panggedan. Kataldamot panggedan na. Awan nga ron mo ti peace of mind na. Saan anatal na ti panunot na. Tamangirurumun mo dagiti kakadwa na. Bayan nalatang amin ida. San lalakit di asulukan dagiti matan. Apay, urayon pa nga raw. Asulukan da tamatam sakbay nga kirin ka. O naydaytan bakal. Ure asino. Mapunwan mo't nukas di taramid ti kakadwa. Para kanyak bakit. Nariga tagsapol iti panggedan. Ala ka ba'y amlatan lakay ta ginanabasit. Agbakasyon, ure sumagmamanungal daw laeng. Kalpasan na sumrekton. Awanin na. Ikatendan. Urayan da kanumot ko na ni Luis. Saan mo't abaws di nagkulay ti dayta? Kayso nga tamot ti bilin ti busda. No awan pa'y masarakan na ita nga aldaw. Ibagam tagsublay ni ti trabaho na. Total, umay namot biruk-birukan ni ti balay. Kasapulan dati janitor kan babaunen, iso nga may da biruk-birukan. Narwam da nga mino na baon kinilando. Unay daytan kaka. Apay, abay na di mo kaya ti sumrag. Kat saan ka pa'y mo nag-resign? Papasak idatatang. Kita niyo, kat saan da kaya ti trabaho. May kawada, taawanan ti baon-baonan da. Saan mo nag-resign ti ipapaaramid dakin ka? Makapasurun nga tatang. Takasla tagibasitan dak launay. Nukas niya baon-baonan dak, akasla susulduan dak. Feeling damay. Pagbigyam latay dala. Nagiti mo la babain sa timang ibabaon kan ka. Lailo dalakan ka na ijay, baro. Saan tatang panang tagibasit na kanya, nang runa na dya sekretary. Naidaytan ka. Abangan mo, itnukras na ka ti sekretary. Isa baon ken ka. Tapno kanayaw nga da komunikasyon yaw. Agraraman na dyan datang. Feeling boss. Iso nga agi ikat pa iti kadwa na iti opisina. Tan naturay launay. Ay, sumrag ka kiday.
Tapno malpas ti parikot mau. O naidaytan kaka. Papanam anak, nakapulus ka mat. Awan mabiro ka kapangganan na. Iso ngagsubliak mo't lang iti trabaho. Nasaya at launay anak. Uray ta sapul-sapulan da kamulaan. Kaya't naasawan, awan pa'y naala da a janitor kun messenger agpapan ita. Wan nga ron na nang. Ngam saan akong ngagpaandar. Padasan dak apasakitan tag pipin na sakit kamay. Ah, unay daytan kaka. Ay, papanam. Bibiyang na nga ta. Kabaron-baro security card na ita. Tawan pa na ita, jadaak pa dito. Dara sakit iti magna. Papanam ko na. Nih, kamatan nakmatan. Ang taraya ka sumbrak iti pisina. Apay nga tartaray ka nga mo naglando? Kun apay nga da ka? Idi awanak, sapul-sapulan dak. Itatadaak, pagdamagan dak. Siyempre, umaya kay trabaho. Itapay, adong ti deductions mo. Saan da ka nakasapulan ditoy? Apay ngay nga abugan dak. Si kaya ti boss. Imposible mo't laang awatan na ka ni boss. Iso asaan ka lakuman na simsimrak. Ulit ka, idi awanak. May saka ng sapsapul kanyak. Itatadaak, kastanti sam kanyak. Nakawan mo tabayin nyo na tattao. Itaakla makaputi ti kasting opisina. Bastos ti tattao na. Awan pa nagraram yaw. Landaw, kaya awatam na ti mineral water ta uminam ka nga may mahal blood kan. Uni nga raw, nagalas ngamin ti aramid ti kakadwa. Idi awanak, sapul-sapulan dak. Itatadaak, pagdamagan dak no aping imayak. Nagayang trabaho. May sa ka janitor iti dati a kumpanya. Nagkakarit kayo amin. Ala, may amon kaya. May samot tayo security guard. Tinak ngamin amaw sa kinaman nakit din. Urayak lang na itubtublak di tagdan. Di nakangamin amaw. Asikati sigod a janitor di ti kumpanya. Ala, agrelax kan kaya. Agkalmakan, tanong sumangpat ni boss, agsasarita tayo amin. O nadaytan kaka. Apay ang nagatidog ti bakasyon mo, Lando. Talaga ajak kayatan ti sumrag, sir. Tanalabusan ti raramida na kanyak. Kapatadyan ni Tura. Kasla sa anak at taon, iti panagkita na. Uray saan ko at trabaho kat baon da baon kanyak. Uray awan inanak. No jak maarami da ita gigiddan nga ipatrabaho da. Kagurgura da kon. Intrigaan da kon. Jolet. Apayakas na ti magbagalilan do. Kwa sir. Pakisuyo laang mo ti panangibabaon ko kankwana. Ngam sintir launay. Asino nga rod nga ti baunak. Diyan angat nga tungam siyak. Isu atay su ti janitor. Isu nga rod ti baunak. Para day jay laang. Kayat nan tumikat. Sintir ki dia. Iti na ito'y nga opisina. Yak kaya ti bosi wano angin bubos. Yak kaya ti tao ama nagtagibasit. Yak kaya ama tagibasit lagi ti maringrigat. Tanagtao dakmat iti kinamaringrigat. Ket no adda kasta iti daytoy nga opisina. Isubmission ti resignation nyo. Orlosan nyo ti magbagyo. Yak kaya ti agaapa. Yak kaya ti agiinintriga. Yak kaya ti agsisiniim. Ti kayat ko ket na ornos ken naragsak a kompanya. Iso nga agresign ti sana sumurot iti paganurutak. Dispensaran dak, sir. Saan ton ang maulit tanyaman na nagbidutak? Sana siya ti pagkidawam iti dispensar. Dispensaran na, Lando. Saan ton na maulit? Uray siyak mat yan.
Dispensaran dak mag no nyaman tinagbiddo tak. Kan dispensaran dak sir. Kapiti nagpaot a bakasyon kaw. Agyaman ako unay ta nakaan-anos kayo nangawat latakan niya. Wala. Saan yun nga ulitin tiyan yaman ang nagbindutan niyo? Tano mapasamak payday ka. Umikat kailangan. Dalawag. Wen kakabsat, agtitinulong kayo asang-sang kamay sa iti opisina. Unuan niya man dita pagtrabahuan. Awan ko matisip-sip kan agpakalay. Ta saan anasaya at ibunga na ita. Kat si kamat abos, amom kumamatay ta. Saan mo nga ayunan no adda sumipsip kan ka amang dadael iti kadwana. Tapno na anayas ti panagtaray ti negosyo. Ditan kagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapaulwan. No awanak sa pulendak, no adda ak abugandak. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami tinkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo kami.